Muraho neza bakunze amakuru yacu hano kuri Kayihura Info, murakaza neza, mbahaye ikaze aho waba uherereye hose. By'umwihariko murabizi ko twibanda cyane ku makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ayandi muri Afurika ndetse no hanze ya Afurika. Uyu munsi ni tariki 26 Kanama 2026. Hari inkuru ihari nabonye yavugishije benshi kuri witwa Kayumba Nyamwasa, wongeye kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga, ariko ni byinshi ndi bumuvugeho. Ndagira ngo mbere yuko nza kugaruka ku bye, tubanze duhere by'umwihariko ku makuru avunaguye mu bigendanye n'akarere k'ibiyaga bigari, ibyabyutse bivugwa kuri tariki 23 uku kwezi kwa munani. Muri Kenya hari impinduka zikomeye ku bijyanye n'umutekano wo mu nyanja. Kenya irimo gukomeza ubufatanye mu bya gisirikare n'ibindi bihugu birimo Amerika, Ubwongereza ndetse n'Ubufaransa, cyane cyane mu rwego rwo kurinda inzira z'ubucuruzi zinyura mu nyanja y'Ubuhinde ndetse n'ahagana ku nyanja itukura. Ibi bije mu gihe inzira yo mu nyanja yo mu karere zikomeje kugira ikibazo cyangwa se akamaro kanini kubera ibibazo by'umutekano birimo ibikorwa by'abambuzi bo mu nyanja ndetse n'ibitero by'abahuthi bikorerwa ku mato mu karere k'inyanja itukura. Abo mu cyumweru gishize amato abiri y'ingabo z'Ubwongereza yageze ku cyambu cya Mombasa. Ibi byongeye kugaragaza uburyo Kenya iri gushimangira ubufatanye mu bya gisirikare n'ibi bihugu by'iburengerazuba, kandi ibi ntabwo bireba Kenya yonyine. Mombasa ni icyambu gikomeye cyane cyane mu bihugu bitagira inkombe birimo Uganda, u Rwanda, South Sudan ndetse n'ibindi bihugu biri muri aka karere. Ni ukuvuga ko ikibazo cy'umutekano wo mu nyanja cyagira ingaruka ku bicuruzwa bigera mu bihugu byinshi bya East Africa. Mombasa yakiriye toni zirenga miliyoni 45 z'imizigo mu 2025, harimo n'imizigo yari igenewe ibihugu bituranye na Kenya by'abaturanyi by'umwihariko East Africa. Indi nkuru iri kuvugwa cyane muri iki gihugu na Tanzania ni irushanwa riri hagati ya Kenya na Tanzania ku bigendanye no kuba ibihugu bikomeye mu gutwara no kwakira ubucuruzi bw'akarere. Kenya ifite Mombasa na Lamu, mu gihe Tanzania ifite Dar es Salaam ndetse n'icyambu cya Tanga. Ibyo byambu byose bifite akamaro gakomeye mu kugeza ibicuruzwa mu bihugu byo hagati muri Afurika. Iki kibazo rero ntabwo ari irushanwa ry'ibihugu byombi gusa, ni irushanwa rishobora kugira ingaruka ku gihugu cy'u Rwanda, Uganda, Burundi, Sudani y'Amajyepfo ndetse na Congo, kuko ibihugu byinshi bikoresha izi nzira mu gutumiza ndetse no kohereza ibicuruzwa. Muri iki gihe uko ubucuruzi mpuzamahanga bugenda buhinduka, icyambu gifite umutekano, serivisi zihuse ndetse n'ibiciro biri hasi gishobora kurusha ibindi gukurura ubucuruzi. Niyo mpamvu Kenya ndetse na Tanzania biri mu gihugu kiri gushaka kongera ubushobozi bw'ibyambu byacyo. Hari kandi amakuru akomeye mu by'ubukungu. Burundi iteganya kwinjira mu muyoboro w'ubwishyu w'akarere ka East Africa mbere y'Ukuboza 2026. Ibi bishobora gufasha koroshya ubwishyu hagati y'ibihugu byo muri aka karere. Ku bucuruzi, ikibazo cy'uko amafaranga yambukiranya imipaka rimwe na rimwe bisaba inzira ndende cyangwa amafaranga menshi yo guhindura ifaranga ni kimwe mu bibazo byagiye bihangamira ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Iyo uburyo bw'ubwishyu bw'akarere bukomeje kwaguka, bishobora gutuma amafaranga agenda hagati y'ibihugu mu buryo bworoshye kurushaho. Ibi kandi bijyanye n'umugambi mugari wo kongera ubufatanye mu bukungu muri East African Community. Kugeza ubu EAC igizwe n'ibihugu 8 birimo Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kenya, Rwanda, Somalia, South Sudan, Tanzania ndetse n'igihugu cya Uganda. Tugaruke muri Sudani y'Amajyepfo. Muri Sudani y'Amajyepfo ikibazo cy'ubukungu n'amafaranga kiracyari mu makuru akomeye avugwa muri icyo gihugu. Raporo nshya ivuga ko ikibazo cy'amafaranga muri iki gihugu gikomeje kubangamira gahunda za leta, harimo gahunda zijyanye n'amatora ateganyijwe muri uyu mwaka. Sudani y'Amajyepfo ni igihugu gifite umutungo wa peteroli, ariko kikaba cyarakomeje guhura n'ibibazo by'umutekano muke, ubukungu n'imitwe ya politike. Iyo leta idafite amafaranga ahagije, ibikorwa byayo
byinshi birahungabana ku buryo bukomeye kandi bishobora kugira ingaruka ndetse no ku baturanyi. South Sudan ihana imbibi na Uganda, Kenya, Ethiopia, Sudan na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nayo mpamvu ikibazo cy'ubukungu ndetse n'umutekano muri Juba gishobora kugira ingaruka ku bucuruzi no ku mutekano w'akarere kose. Mu karere ka Horn of Africa umutekano uracyari kimwe mu bibazo bikomeye. Somalia ikomeje guhangana n'ikibazo cy'umutekano bifitanye isano n'imitwe yitwaje intwaro, mu gihe Ethiopia nayo ikomeje gukurikiranwa kubera ibibazo by'umutekano n'imvururu zagiye zigaragara mu bice bitandukanye. Ku rundi ruhande South Sudan cyangwa se Sudan ikomeje kugira ibibazo bikomeye by'intambara, ibintu bikomeje kugira ingaruka ku muturage no ku bihugu bikikije. Ibi byose bituma East Africa iba akarere gafite akamaro gakomeye mu bijyanye na geopolitics. Impamvu nuko kari hagati y'inyanja y'Ubuhinde Red Sea ndetse n'izindi nzira z'ubucuruzi zihuza Africa ndetse na Middle East ndetse na Aziya. Ikibazo cy'ikirere ni El Nino ishobora guhindura ubuzima bw'akarere. Ikibazo cy'ikirere ku muyaga w'inkubi, hari n'indi nkuru ikomeye itari politiki cyangwa se intambara ariko ishobora kugira ingaruka ku bantu benshi. Ni ikibazo cya El Nino. Raporo z'ikirere zifite cyangwa se zirimo kwerekana ko harimo ibyago bikomeye cyane by'uko El Nino ishobora kugira ingaruka ku bice bya East Africa mu mezi ari imbere. IGAD yaburiye ko imvura nyinshi ishobora kwiyongera mu bice bimwe na bimwe bya Horn of Africa bigateza imyuzure, inkangu ndetse no kwangirika kw'imyaka mu karere k'ibiyaga bigari. Hari kandi ubushakashatsi buvuga ko amahirwe y'ibihe bya El Nino bikomeye hagati ya Kwakira ndetse no Ukuboza ushobora no kuba menshi cyane. Ibi bintu bikwiye gukurikiranwa cyane kuko East Africa isanzwe ikunze guhura n'ingaruka z'imvura nyinshi ndetse n'amapfa. Iyo imvura ibaye nyinshi cyane mu mihanda ishobora no kwangirika, amazu akuzura amazi ndetse n'ibikorwa remezo bikangirika. Mu Rwanda naho hari amakuru cyangwa se inkuru iri kuvuga cyane n'impera z'icyumweru gishize. Minisitiri w'Ubutabera yatangaje ko iri gukurikiranira hafi abantu 4,698 batarishyura amande yaciwe n'inkiko. Raporo ivuga ko hari serivisi zimwe na zimwe zishobora guhagarikwa ku batubahiriza inshingano zo kwishyura ayo mande, harimo n'ibijyanye na pasiporo. Ibi byerekana uburyo leta iri gushaka kongera imbaraga mu kubahiriza ibyemezo by'inkiko ku baturage. Ni ubutumwa bukomeye cyane bwo kwibutswa cyangwa se kwibutsa igihano cy'inkiko kidakwiye gufatwa nk'ikintu kidafite ingaruka. Muri Tanzania politike ikomeje gukurura cyangwa se ikomeje abenshi bakomeje kuyirebamo by'umwihariko ku bivugwa muri Tanzania. Politike nayo iri mu makuru akomeye cyane. Urukiko rwa Tanzania rwagaragaje ko Tundu Lissu afite urubanza agomba gusubiza mu birego bikomeye birimo icyaha cy'ubugambanyi. Iyi nkuru iri gukurikiranwa cyane kubera ko Lissu ari umwe mu banyapolitike bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi muri iki gihugu cya Tanzania. Ibi bibaye mu gihe igihugu gitegura ibihe bya politiki bikomeye. Niyo mpamvu imigendekere y'uru rubanza ishobora gukomeza gukurura impaka haba muri Tanzania ndetse no hanze y'iki gihugu. Muri Kenya naho haravugwa impungenge zijyanye n'umutekano wa politiki. Hari raporo zasesenguye ibikorwa by'amatsinda y'urubyiruko, udutsiko n'imvururu mu gace ka Homa Bay. Bikaba byaratumye abantu bibaza niba bishobora kuba ikimenyetso cy'ibibazo bishobora kugaragara muri iki gihe Kenya izaba yegera amatora muri 2027. Kenya izaba yitegura amatora akomeye kandi amateka yayo agaragaza ko ibihe by'amatora bishobora gutuma impaka za politiki zikomera cyane ku bigendanye n'imvururu zikunze kwiranga iki gihugu mu gihe cy'amatora. Niyo mpamvu ikibazo cy'umutekano n'ubworoherane bwa politiki kikiri gukurikiranwa hafi. East Africa igiye kongera kwerekana imbaraga mu mikino. Ku ruhande rw'imikino, Nairobi iri kwitegura kwakira Anoka Zone 5 Youth Games kuva itariki ya 24 kugeza 28 Kanama 2026. Ubwo ni uguhera ejo. Iri rushanwa rizahuza abakinnyi bakiri bato baturuka mu bihugu 11 birimo Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania, Ethiopia, Burundi, Eritrea, Somalia, South Sudan ndetse na Egypt. Abakinnyi bazahatana mu mikino itandukanye irimo athletics, swimming, basketball, judo, cycling, tennis na beach volley. Ibi bifite akamaro karenze imikino
ahubwo ikiba kigamijwe no kugira ngo umubano urusheho gusagamba mu karere k'ibiyaga bigari. Muri make uyu munsi East Africa iri kunyura mu bihe bikomeye kandi bifite byinshi byo guhinduka. Tugana ku musozo tubibutsa ingingo z'ingenzi. Kenya iri gukomeza gushimangira umutekano wo mu nyanja no gukorana n'ibihugu by'iburengerazuba. Kenya na Tanzania biri guhatanira kuba irembo rikomeye ry'ubucuruzi mu karere. Burundi iri kwitegura kwinjira mu muyoboro w'ubwishyu bw'akarere. South Sudan ikomeje guhangana n'ikibazo cy'amafaranga ndetse n'ingaruka zacyo kuri gahunda ya leta. Rwanda riri gukaza ingamba zo kwishyurisha amande y'inkiko. Tanzania iri gukurikiranira hafi urubanza rwa Tundu Lissu. Somalia, Ethiopia na Sudan bikomeje kuba ahantu hakomeye mu bibazo by'umutekano bya Horn of Africa. Naho ku bijyanye n'ikirere, El Nino ishobora kuba imwe mu nkuru zikomeye cyane mu mezi ari imbere, cyane cyane kubera ibyago by'imvura nyinshi, imyuzure n'inkangu mu bice bimwe na bimwe by'akarere. Iyi ni Karura Info. Kora subscribe tujye dukomeza kubana by'umwihariko umunsi ku wundi.